بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kitobida Qur'onda aytadi: "Yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana قال النار مثواكم خالدين فيها." An'am surasining 127 oyati. Bu oyatning ma'nosi yawma yahshuruhum jami'a. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo ularning barahında birga yasab, tiriltasak hamda birga yasab, yendardi ham kishilardi hamda aytir ularga: "Ya ma'sharal jinni qad istakthartum minan nas." Ya'ni müracaat etir eng birinchi yendar tuqumina. Ey yendar tuqumiti, siz bik ko'p adam balalarini adashtirdingiz deydi. Ularni aldab, to'g'ri yo'ldan adashtirdingiz deydi. Shundan aytirlar, kishilar tuqumidan kimlarinde yendarga erib, shaytonlarga erib, ularning qutqularini erib, ularning do'stlarına aylangan kishilar aytirdi: "Ey Robbimiz, bizning qaysi birlarimiz, ya'ni kishi zotlari ularning qaysi birlari bilan foydalandilar deydi. Ya'ni qaysi bir kishilar yendar bilan foydalandilar deydi. Ham kirihansa qaysi bir yendar, qaysi bir kishilar bilan foydalandilar deydi. Kim birga qo'ygan ajal kelib etdi deydi, vaqt kelib etdi deydi. Kim birga vaqt aytgan vaqt kelib etdi deydi. Hamda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Sizning barig'ingizda, ya'ni yinmi, kishimi o'rinlaringiz o'tda deydi. Hem unda mangilikka qolarsiz deydi." Shunday aytib, o'sha oyatning ma'nolarini quloq solsak, unda Alloh subhanahu va taolo bizga qiyomat kunida bo'lsak hallar turasida xabar etadi. Kelajakda qiyomat kunida bo'lsak xabarlar turasida xabar etadi. Barliq kishilar ham yendar tirillasak, Alloh subhanahu va taolo ularni yomon barliqqa keltirasak, hamda qiyomat kunida bir o'nga yasab. Albatta kimdir Allohga bo'ysunib, Allohning qo'shganlarini o'tab, deganlaridan tiyilib yashagan ekan, ularga qo'rquv yo'q. Ham ularda Alloh subhanahu va taolo o'zining mangilik lazzatlari, jannatlari bilan bo'laklayacak. Ular unda mangilik qolsaqlar, ular unda o'lmayacaklar. Ular endi musulmonlar, Alloh subhanahu va taoloning to'g'ri qullari. Endi ko'pchilik kishi adam bolalari hamda yin bolalari oyatlardan bilan ular ko'pchiligi adashuvda. Hamda yinlarning, ya'ni shaytonlarning tuqumi ular bik ko'p kishini adashtiradilar. Ularning bu dunyodagi ishlari kishilarni adashtiruv, kishilarni to'g'ri yo'ldan to'xtatuv, kishilarni bilgunlikka yetkiruv, ya'ni mangilik Alloh subhanahu va taolaning g'azabini indiruv. Bu oyatda xabar etiladi. Alloh taolo ularga aytadi: "Hatto ko'p kishilarni arashtiradi." Ey yendardi, hatto ko'p kishilarni arashtiradi. Hamda kishilar aytashaklar, adashgan kishilar bizning qayhibirlari bo'ldi, ularning qayhibirlari bilan foydalandilar deydi. Ularga xizmat ettiriladi deydi. Ham ularning qayhibirlari bizga xizmat ettiriladi deydi. Bunda endi Alloh subhanahu va taolo bizga bayon hala yendarning, shaytonlarning kishilardan nechiktirib adashtirganlarini. Endi bugungi hudubimiz Alloh subhanahu va taolaning rizoligi bo'yicha bo'lsa, shu shayton yo'lidan nechik haqlanirga hamda bayon qiluv shaytonlarning qaysi bir kishilarni adashtiruv yo'llari, kishilarni to'g'ri yo'ldan adashtiruv yo'llari. Endi shaytonlarning kim ekanini boshqa aytib ketmak kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Minti kishilarni ham yendarni borliqqa keltirdim, faqat mengagina ibodat qilinglar uchun deydi. Faqat mengagina tog'inglar uchun deydi. Ya'ni kishilar ham yendar tuqumi borliqqa keltirilgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir maqsad bilan keladi. Unda bo'lha bir o'zinagina bo'ysunib, bir o'zingina ulug'lov, bir o'zinagina bosh eyu,
Кушканларын үтәп, тыйганнардан тыйлырга. Уның ислам дине менән, кушкан дине менән яшәргә. Уның кушкан дине менән, кушкан законнары менән яшәргә. Шул инде аяттың тагында бер мәгънәһе кешеләрнең бу дөньяда яңгыр булмаулары, бу дөньяда йөр йөзендә яңгыр булмаулары. Кешеләр дөньяга булган күк, йендәр дөньяга булуы. Йендәр дөньяга булуы. Инде Аллаһ Субхану Тәгалә йендәрне барлыкка китерде, ут затынан, ялкындан, кешеләрне барлыкка китерде, балсыктан, кешеләрне барлыкка китерде ердән. Без ер заты, ләкин йендәр ут заты. Аллаһ Субхану Тәгалә әйтә Ар-Рахман сүрәһендә: "Халaqal insana min salsalin kal-fakhar." Аллаһ Субхану Тәгалә барлыкка китерде кешеләрне ди, көршәк балсыгы һәм балсыктан ди. Балсыктан ди. Дөресенлек әйткәндә без ер заты. Biz yerden toplanabız, biz yersiz yaşay almayız. Bizim tenimizde, bütün ağzalarımız da yer bilen beyli. Yaşayışımız yer bilen beyli. Rizqimiz barıqla yerden. Yerden ulab qaranır. Üsemlikler, hayvanlar barıqla yerden toplanır. Biz yer zatı. Bizim tenimiz yerden işlengen. Endi yinderдің tenderi hem ağzaları Allah Subhanahu Teala barıqla getirgen uttan. وَخَلَقَ الْجَنَّةَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Allah Subhanahu Teala barıqqa getirdi, cinlerdi barıqqa getirdi yalqandan di. Şu Ar-Rahman surasında. Endi o'tgan qaysi leksiyalarda aytib ketdik endi. Abu Hamza qardash aytib ketdi. Şu tarixda nechta getirib Allah Subhanahu Teala bizning atamiz Adam alayhissalom barıqqa getirgan hamda nechta getirib barıqqa getirdi iblisni. İblis endi yin zatidan Adam aleyhisselam bizim atamız toprak zatından, yer zatından. Huve a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi ve iz entum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah Subhanahu Teala ayta, o hadin turalar nagrak bilüsüti. O haddati tav başlap yerden barıqqa getirdi. Hem bana haddi asalarimizin qarınındati yaraldılardı. Allah Subhanahu Teala bizim turalar yaxşırak bilir. Bizim tuqumumuzda kişiler tuqumunun tav başlap yürüsühü Adam aleyhisselam etken ko'k, yinderдің tav başlausıhı ol iblis, yin. Onun ismi iblis. Lakin iblis Allah Subhanahu Teala'nın ona la'nati bolsun, ol Allah Subhanahu Teala'ga küfürlük kıldı. Allah Subhanahu Teala'nın büyüklüğünü bilip, anlay turup, ilahi birden zat eken bile turup, oğa boyunlarga baş tarttı. Hem de Allah Subhanahu Teala'nın gazabına layıklı buldu. Hem de kişinin en birinci düşmanına avrildi. Çünkü Allah Subhanahu Teala barıqqa getirdi. Adamды topraktan hem de buyurdu bütün feriştelerge, şulay iblisке oğa secde kılırga, baş eğirge, hürmet etip oğa baş eğirge koştu. Bütün ferişteler Allah Subhanahu Teala'nın koşkanını ötendiler, lakin iblis baş tarttı, aytdı: Min anan yaxşırak de. Min anan yaxşırak. Hem meni uttan barıqqa getirdin, ona yerden barıqqa getirdin de. Künsüllüğü kelip çıktı. Künsüllüğü hem tekabirligi arqasında ol baş tartdı Allah Subhanahu Teala'ga boyunurga. Hem de Allah Subhanahu Teala onu la'nat qildi. O'zining rahmatidan, marhamatidan mahrum etdi. Shuni bilib iblis yolindi, o'zining Robbina aytdi: "Aytmana Robbim meni g'afur et, men xatolandim" deb. Ko'ravermi? Taqabirlik nega borib aparib ketgan. Aytmani shulay deb aytdi, meni xarob etmay turdi. Meni o'ltirmay turdi. Meni qoldir qiyomat kunina tiklimti, men uni ulardan kishilarning tuqumini hem meni adashtirgani uchun men ularni barihim adashtirasaqman, yo'ldan yoddirasaqman degan. Men ularning o'ng yog'idan kelarman deb, qo'l yog'idan kelarman, oldlaridan kelarman, ortlaridan kelarman degan. Qoldirmaqman ularni adashtirasaqman degan. Endi Allah Subhanahu Teala aytgan yarar degan. Men hiya vaqt beram degan, qiyomat kunida degan. O'zingda ham hiya kim kishi zotini kim hiya iyara, kim mening saqarona iyara, ularning barahında o'tqa tashlayasaqman degan Allah Subhanahu Teala. Hining tibarahına tushitmakdi, kishilar arasında bo'lur shunday zotlardi, ular menga ixloslik bilan ibodat qilsalar, ularga hining tekishing etmak degan. Bu endi qisqasi tarix nechga keltirib shayton kishining eng zo'r dushmanini avrilgan. Endi Adam alayhissalom ham xotini Hava Allah Subhanahu Teala ularni yuridini o'rnashtirgan,
һәм улар үрси башлагандар. Шулай иблисте ергә урнаштыра, һәм улар да үрси. Ин заты үрси, һәм кешеләр заты үрси. Индәр яшәй бу дөньяда, һәм кешеләр яшәй. Индәрнең кабиләләре бар, кешеләрнең кабиләләре бар. Индәрнең үзенең милләтләре бар, кешеләрнең милләтләре бар. Шулай аларның үзләренең яшәгән урыннары бар, йыелган урыннары бар, кешеләрнең дә шулай үзләренең яшәгән урыннары бар. Ләкин фақат без уларны күрмәйбез генә. Без уларны күрмәйбез генә, чөнки улар ут затынан. Ләкин улар безне күрәләр. Улар безне күрәләр. Индәр араһында бар мусулмандар һәм кафирлар. Кафирлар. Кешеләр араһында шулай мусулмандар бар һәм кафирлар. Ләкин индәр араһында кафирлар күбрәк. Кемнәр Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган, кем Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга баш тарта, алар арасында күбрәк. Улар атала шайтандар дип. Улар иблистин аскәре, кешеләрне юлдан яздырусы. Кешеләрне юлдан яздырусы. Инде шайтаннарның кешеләрне яздыру өчен бик күп ысуллары бар. Бик күп ысуллары бар һәм уларның меңләгән ел тәҗрибәләре бар. Улар беләләр ничек иттереп кешене алыктырга, ничек иттереп кешене алдарга. Һәм шайтаннарның иң зур ысулларының бере ул васвас кылу. Ул кеше янына килеп, кешегә васвас кылу. Кеше аны күрмәй әлбәттә. Ләкин шайтан үтеп инә кешегә һәм кешегә васвас кыла, йөрәгенә васвас кыла ала. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә биргән ана шундый халат, ул һиңа кыла ала васвас. Турыдан-туры эндәшмәй, тавыш менән, тел менән. Ләкин һинең йөрәгеңә васвас бирә. Бу инде кеше, мәсәлән, яхшылыкка ынтыла икән, шайтан килеп ага васвас кыла. Йөрәмә, эшләмә буны. Ягъни тарта икенче якка оныттырырга тырыша, шулай итеп юлдан яздырырга тырыша. Кеше гынаһтан тыйыла икән, шайтан кыла аны васвас, гынаһка чакыра. Һине берәү дә күрмәй, Аллаһ Тәгалә гафу итер әле, Аллаһ Тәгалә калдырыр да кисерер әле дип, һине гынаһка чакыра. Кеше Куранны укый, тәрҗемәһен укый, Куранның мәгънәһен беләм, үземнең динемнең мәгънәһен беләм дип тырыша икән, шайтан килеп ага васвас кыла, әйтә, укыма ди. Һин булай да беләһең, һиңа белгән итәр, дөнья көтәргә кирәк. Dünya көтәргә, акча тупларга кирәк, балаларны карарга кирәк, һәм башкалар. Бу инде васвас дип атала. Һәрбер кешенең янында йөри уның карины. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, үзенең хәдисендә һәрбер кешегә куелган карин ди, янында йөри йөри, шайтаны йөри ди. Ул тумыштан башлап уга беркетелгән, ул карин кешене һәр вакыт васвас кыла, уны туры юлдан яздырырга. Кеше туры юлга бара икән, уның юлын бикләргә тырыша, туктатырга тырыша. Икенче якка барырга тырыша. Бу аның эше. Һәрбер кешенең үзенең карины бар. Мусулман кешеме, кафир кешеме, уларның кариннары бар. Бу инде беренче усул. Икенче усул инде шайтаннар куллана, ул кайбер кешеләрне куллана. Кайбер кешеләрне адаштыру нияте белән уларны куллана. Кемдә мондый кешеләр? Мондый кешеләр бер төркеме күрәдәселәр. Кемдер инде киләсәктә әйтеп бирә ала. Без андый кешеләр турында ишеткәнебез бар. Әгәр дә гәзит журналда карасак, анда нинди генә игъланнар юк. Мин киләсәктә әйтәм, мин шундый гомергә әйтеп бирәләм, югалган әйберләрегезне табып бирәләм, кайда икән әйтеп бирәләм дигән кешеләрнең игъланнарын күрергә туры килә. Бу кешеләрне аталар күрәдәселәр дип. Гарәпчә арраф яки каһин дип атала. Арраф яки каһин дип атала. Ул кешеләр әлбәттә мусулман түгел. Улар индәр менән бәйләнеш тоталар. Индәр менән шайтандар менән турыдан-туры элемтә тоталар. Инде бу аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте бит безгә: "Ва қала аулияһум минал инси раббана истамта'a бa'дuna би бa'дин". Я Раббыбыз ди, безнең кайһы бердәребез уларның кайһы бердәре менән файдаландылар ди. Файдаландылар ди, хезмәт иттеләр ди. Шулай итеп шайтандар кеше затынан хайлайлар шундый кешеләр, иң насар кешеләрне, иң насар кара йөрәкле кешеләрне хайлайлар кешеләрне алаштырырга. Төрле нимәләр менән чакырып. Мәсәлән, киләсәк турында һөйләп, күрәдәселек. Андыйларда ишеткәнебез бар. Инде булар турында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә күп аятларында хәбәр итә. Шулай ук, мондый кешеләрнең бер төркеме схилитилләр. Инде давалаучылар. Гадәти булмаган медицина төрле үләннәр менән, төрле табигый нәмәләр менән давалаучыларны кулланалар. Кайбер берләре. Без әйтмәйбез инде, бу харам юл дип. Даваланырга ярай. Үләннәр менән, төрле үләннәр менән давалану бу яраган эш ислам динендә.
Kileler bir türküm kişiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e araylar. Ya Resulullah, Allah'tan ilsehi bizge davalanırga yaraymy dep, ayta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davalanırız deydi. Allah subhanahu taala bu dunyoga barlıkka getirdi deydi. Sirti hem uga karşı dava barlıkka getirdi deydi. Ko'p kişiler bu qayhi sirlerge davalarını bilmeyler gene deydi. Anlaşıldımı? Şulay olmaz, davalanu ruhsat etilgen. Lakin indi şeytanlar qayhi birlermen ilimde kelenler kişilerde to'g'ri yo'ldan yopdirulsin. Endi necha kettir kişilerde to'g'ri yo'ldan yopdirulari haqida o'sha bugungi hudubizda shuni to'g'rilab olib borasak inshaalloh. Chunki bugungi kunlarda bik ko'p shunday endi yomon ko'rinishlar ko'paydi. Bar shunday kishilar o'zlarini din ahllari deb atadi. Ular shaytonlarni ilimde kelenler. Shaytonlarni ilimde kelenler hamda kishilarni to'g'ri yo'ldan yopdiralar, haq dindan yopdiralar. Bular turasında inşallah biz bugungi hudubizda olib borasak Allah subhanahu taala nasip etha. Allah subhanahu taala nasip etha. Allah subhanahu taala o'zining izgi kitobida Qur'onda ayta: "Innad-dina 'indallohil islam" deydi. Dürüstlükte deydi, Allah'ın haq dini deydi. Allah yanında bo'lgan dürüst din deydi, islom deydi. Innad-dina 'indallohil islam deydi. Al-Imron surasida. Şundan önünde Rabbimiz Subhanahu Teala ayta ikinci ayetinde suluk sureler وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kimde o'zini islomdan boshqa din izlaydigan, boshqa din tilaydigan, ul uning qabul etilmasdi. Ul uning qabul etilmasdi. Ham axiratda u kunuslardan bo'lardi. U kishi ukunuslardan bo'lardi. Şulay quloq xaloyiq Allah subhanahu taolaning so'zlarini "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Bugunki Allah subhanahu taala ayta: "Men sizning diningizni bütün etdim, tamamladim, sizning diningizni." Şulay mening sizga qarata ne'matimni tamamladim, bitirdim. Hem İslam menen sizge din bularak İslam menen riza boldum Ağayını kim Allah Teala'nın rizalığına hem onun merhametine hem mengelik yennet lezzetine erişirge tileyken tutunurga tiyiş oşu kurkem dinge, oşu saf dinge, İslam dinine. Hem de ol dinde tuturga tiyiş deyişler avuşta Allah subhanahu taala nesi getirip bizge emrite şulay etip dinde tutura gerek. Tugil ata-babalar yolağı boyunsa, tugil fulan tugan abi babalar hudları boyunsa Allah aytgansa hem de onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan yol boyunsa. Anlaşıldı mı? Bik yengil. İslam dini bik yengil din. Hem de kişi bir nimele öttemeyinse hem de kemitmeyinse dinde tutuğa teyecek. Koşulgan iken 5 namaz okurga o'zining vaqtida shulay o'qira kerak. Nesi gittir bu Qur'on qo'shgan ekan Allah subhanahu taala hamda uning payg'ambari shulay deb o'qira kerak. O'ttirga yaramay oltin namaz ham kemitirga yaramay. 5 ta namaz. Har bir namazga alhamdulillah ita 10 minut vaqt. 10 minut vaqt. Din yengil. Hamda Allah subhanahu taala bizga qo'sha dinni o'rgatib tuturga. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Ey iman keltiruvchilar, ey musulmonlar, islomga to'liqinsa inagitdi. Udkhulu fis-silmi kaffa, islomga to'liqinsa inagitdi. Shayton yo'ldan barmoqdi. Haqliqda ul hadinti. Asık dushmanlig'di. Baqara surasining 220-oyati. Endi durust etib dinda tutuv. Qur'on bo'yicha hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan, uyratgan yo'li bo'yicha tutuv bo'lindi Alloh yo'lidan borib. Agarda endi kimda dindan nidir kamita, ham nidir o'tday, shu oyatdan foydalanib ayta olamiz, u shayton yo'lidan boruvchi bo'ladi. Va la tattabi'u khutuwatish shayton deydi Alloh taolo. Hamki shayton yo'lidan iyermagitdi. Ham shu kertabida shayton bilan eng asık dushmani ekan. Kişilerde kişilik zatının en ko'ralmagan zati o shayton. O iblis Allah subhanahu taala la'nati tushunqa o bila anlay o'zining mangilik jahannamga kirasigan.
hamda tilay nitiklin ko'proq kishilarni adashtirib o'zi bilan birga jahannamga olib kirib ketadi. Endi kufrlikda yurgan, dinsiz yurgan kishilar ko'proq dinni dunyolar. Din tutmagan, din tutmagan kishilar, islom din tutmagan kishilar ko'pchilik. Ular endi shayton qutqihini alagib, shayton yo'lidan boruvchilar. Endi din tutgan kishilarni shayton sig'arga tirishadi u dindan. Kishilarni gunohga botirib, haq dinni qoldiradi. Endi og'ayni borabizda onlarga tegishli din qaydan olinadi? Bu bir dindan tugul, masa dindan tugul, tegihe dindan, mana dindan tugul. Qayır bullalarning, avstaylarning hudlarini ko'p eshittirga to'g'ri keladi. Lekin haqliqda din qaydan olinadi? Javob, islomning ikki yetakchiligi bor. Islom dinining ikki yetakchiligi bor. O'ninda buha birinchisi Alloh subhanahu va taolaning kitobi Qur'on. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'zining payg'ambarina indirilgan kitobi. İkinci yetakchiligi u Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni Alloh taolaning elchisining sunnati. Nima u sunnat? Sunnat arab tilidan boshqa tilda tarjima etganda yo'li, usul ham yo'l deb ataladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'li u yetkirlar hadislarida. Hadislarida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qilgan amallari, ham aytgan hudlari, buyurgan amirlari, ham qilgan tiyuvlari. Anlaşılamı? Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnati ol Qur'onni intiklab anlatıladi. Qur'onning kitobini intiklab anlatıladi. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Va man yuti'ir rasula faqad ata'alloh." Kimki Rasulga bo'ysunadi, ya'ni payg'ambarga bo'ysunadi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'ysunadi, shulda Allohga bo'ysunadi. Shulay Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Va ma atakumur rasulu fakhudhuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasul sizga nima beradi, nima qo'shadi, shuni oladi, shuni ishlag'idi, nimadan qilya, shuni qoldiradi. Aytib ketdikda ikki yetakchilik bor. Boshqa yo'q. Din u ota-bobolar yo'li tug'il. Din u abi boboy hudlari tug'il. Din u shunday buyuk kishining hudlari tug'il. Din u yo'lboshchining vasiyatlari tug'il. Din u Alloh hudlari hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati. Hamda payg'ambarning sunnati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hudlari o'zidan sig'ib aytilmagan. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi Najm surasining boshida: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Durustlikdagi, ya'ni Muhammadning din haqida o'zidan sig'ib aytmaydi. Uning falsafahalari tugul, uning o'ylarini tuguldi. In huwa illa wahyu yuhati. Haqliqdagi faqat o'ti Alloh unga yuborgan, ko'kdan indirgan o'rgatuvdi, ilmdi. Alloh subhanahu wa ta'ala yuborgan ilmdi. Anlatib ketay. Qur'onda Alloh subhanahu wa ta'ala bizga amr etgan amirlar bor, ham tiyganlar bor. Masalan, Alloh subhanahu wa ta'ala amr etganlarga namoz o'qirgan. Va aqimus salata va atuz zakata. Ko'p o'rinda aytadi. Namoz o'qiganda ham zakatlarni to'laydi. Lekin qaysi vaqtda namoz o'qirgan, ko'pmi o'qirgan, ham nira o'shli o'qirgan, mana o'rata payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uga qo'shgan Alloh subhanahu wa ta'ala. Shu endi uning vazifasi. Payg'ambarimizning vazifasi nima? Ni uchun Alloh subhanahu wa ta'ala haylagan payg'ambar etib, ilsa haytib, u Alloh subhanahu wa ta'alaning kitobini kishilarga yetkira, ham uni intiklab anlatadi. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislarida necha gittirib namoz o'qigan. Nira o'shlaytib, qaysi vaqtda ham 2 rakat namoz o'qigan. Anlaşıldımı? Bekingin. Şulay Allah subhanahu wa ta'ala qo'sha bizga uroza tuturga Ramazon oyina bir taqdir. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yintiklab bizga anlata qaysi vaqtda, ni vaqtda avlasirga, ni vaqtda saharasharga, Ramazon vaqtida nima ishlarga yaramay, shularga barhanda anlatib beradi o'zining hadislarida, ya'ni o'zining sunnatida. Shulay boshqa ishlar turadi. Endi Alloh subhanahu wa ta'alaning eng zo'r amri hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
İngdir emirleri ol Allah subhanahu ta'alaga birine gene ibadet kılır. Birine gene ilahi zat dip tanı. Birine gene ilahi zat dip tanı. Bir kim gele onun retinde ibadet kılma. İbadet kılma. Allah subhanahu ta'ala ite فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Bugün Resulullah hem işlerge emrite hem inlerge emrite bildi. Allah'tan başka ilahi zat yok ikendi. Allah'tan başka ilahi zat yok ikendi. La ilahe illallah di. Ennehu la ilahe illallah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Hunan di ödendin günahlarına istiğfar kıldı. Gafu hura Allah subhanahu ta'ala. Gafuytun huratu. Ni ma'anahu la ilahe illallah. La ilahe illallah da bile gitti şunu. Allah'tan başka ilahi zat yok iken, hak ilahi zat yok iken. Nime bulamın ilahi zat, ol indi ibadet kılınatan zat, tabunu zatı. Anlaşıla mı? Tabunu nime bu? Tege kenlik sınavda edip gitkeyini, o betinde yaratı menen, nıgıttırıp yaratı menen, korku menen, olulağı menen, zorlağı menen, onun aldığında kemhinu menen, uğa boyhunu hem birilu. İşitkenimiz barlar ende nice gittirip tege adaşkan müşrikler özlerinin idollarından nice gittirip ibadet kılırlar. Kurban salalar, kelip başlayırlar, kelip uveler, kelip ışkınalar, uğunalar, onların tenlerine hem başka işlerde başkalar. Bu ışı bulayında tağını ibadet kılır. Ziyan ketire Allah, fayda ketire Allah dep uleydar Allah. Şul fikirler, şul qaraşlar barahla tabanuğa kirer. Tabanu indi bik zor, bik ko'p ma'nolar bor. Qisqasi aytganda, yuragim bilan taning bilan beriluv ham bo'yhunu. Anlaşıldımı? Bu endi Allah subhanahu taala bizni qiya, kishilik dunyoning qiya, ham indir dunyoning qiya, Allohdan boshqa bir kimga tabanmoqqa. Bir kimni la ilaha zoti deb tanimoqqa. Ya'ni bizni qiya shirkdan. Shirk ul islomning qatma qarshi. Shirk ul Allah'tan başka o'zine ilahi zatlar olup. Yani Allah Teala'na birge ilahi zatlar olup. Mesela kişi min musulman deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deydi. Beş namaz okuy, oradan tutar. Şulu vaqtda bara fulan yetügen isimli kişinin kabrine. Aytalar o işan bulgan deydi. Ev veli bulgan, evliya bulgan deydi. Bara şunun kabrine barıp secde kıla Allah atlarına. Barıp toprağından ona. Barıp onan horay. Mesela meni gafu etdi. Ya Allah Teala aytali meni gafu etdi deb. Allah Teala meni jannatga kiritsin deb, onun uchun qurbon salab. Onun tirala aylanib yuri. Hamda ulay va ziyon ketira oladi deb, foyda ketira oladi deb ulaykan, bu kishi Allah aratında o'sha qabrning zotin ilah ishlanib. O'zini Allohdan boshqa ilah etdi. Ya'ni la ilaha illallah, Allohdan boshqa haq ilah yo'q degan kelimani islomning asasin buldu. Asasin yo'q etdi. Shulay etib, o'zini islomdan sig'ardi. Islom dinidan sig'ardi. Alloh taolaning marhamatidan marhum etdi o'zini. Bu endi shaytonning maqsadi. Shaytonning eng zo'r maqsadi kishini, musulmon kishini islom dinidan sig'arib bergan. Vasvaslar bilan, turli aldovlar bilan, turli nasar ishlarda, ko'rinishlarda, noto'g'riliklar bilan bidab, ya'ni gunohlarni bidab, kishilarni islomdan sig'arib. Bu shaytonning maqsadini o'tadi bu kishi. Alloh aqlahmi. Allah subhanahu taala ayta, agarda kim Allohga shirk qilar ekan, ya'ni o'zini Allohdan boshqa iloh olar ekan, uni g'afur etmaydi. Chunki bu eng zo'r gunoh. Innalloh la yaghfiru ay yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Durustlikdati Allah g'afur etmaydi kim uga shirk qiladi, hamda undan boshqa balakayroq gunohlarni g'afur etadi kimga tilaydi. Bu endi qutus gunoh, bu Alloh subhanahu taolaning dinidan sig'u, dinning qatma qarshi bo'ladi. Qilganizga qarshi bugungi kunda ko'p musulmonlar o'sha yomon ishlarda ishlaylar hamda o'ylaylar uni dindan ekan deb. Shunday Alloh subhanahu taolo ayta, kimda shu ishni ishlaydi, shu amallarni qilar ekan, Alloh subhanahu taolo uni mangilik o'tqa kiritadi. Jannatda uni haram etadi. Endi tinglaylik Alloh subhanahu taolo nima aytganini, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allohu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Haq nuqtati Alloh taolo. Kim Allohga shirk qildi,
Allah subhanahu taala uga jannatin haram etdi. Hamdi onun мәңгелек урыны утта булыр ди. Залим кешеләргә ди ярдәмчы юк ди. Ярдәмчылар юк. Кем аны чыгарыр уттан? Кем уга ярдәм итер? Әлбәттә бер ала ярдәм ителмәс уга. Шуның өчен мусульман кеше үзенең динен интекләп өйрәнергә тиеш. Бу һинең иң мөһим әйберең дөньяда. Иң мөһим, иң кирәкле әйберең һәм ахират өчен иң кирәкле әйберең. Чөнки дин һинең котылуың. Беренчедән бәхетле тормыш бу дөньяда, тыныч тормыш бу дөньяда һәм ахиратта котылу юлы. Ахиратта мәңгелек газаптан котылу юлы. Бер нимәне коткармас һине. Аксаң да коткармай, балларың да коткармай, машиналарың да, фатирларың да, берлек, туган тумасыларың да, кабиләләрең да, һинең пашытың да кыямәт көнендә ярдәм бирмәячәк. Аңлашылдымы? Әлбәттә аңлашылды. Шулай итеп, инде бер әйтеп киттек, бұл эшләр, бұл күренешләр әлбәттә шайтан юллары баралар. Аллаһ юлы көн күк асык. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның юлы көн күк асык. Һәм ул еңел. Әгәр дә кеше ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип, ошо һүзләрнең таныклыктың мәгънәһен аңлап, ягъни ла илаһа иллаллаһның мәгънәһе битендә Аллаһтан башка hiç bir табынырга лайыклы зат юк дип таныклык килтерә. Һәм дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аның хак пәйгамбәре дип, хак илче дип таныклык китерә икән, һәм шул ике таныклыктың талап иткән гамәлләрне кылырга риза була икән, ягъни ислам динен тотырга риза икән, кеше мусулманга әверелә. Кеше ошо күркәм дингә инә. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Ягъни мин таныклык китерәм Аллаһтан башка hiç bir илаһи зат юк дип, hiç bir улыларга, büyüklәргә, буйһынырга лайыклы зат юк дип әйтеп, һәм дә Мухаммад аның хак илчеһе дип таныклык китерә, ягъни мин гыйбадат кыласакмын Аллаһ Тәгаләгә, бердән табынасакмын Мухаммад саллаллаһу алейһи ва салламның юлы буенча, Аллаһның китабы буенча һәм дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва салламның өйрәтүе буенча дип таныклык китерә икән, бу кеше мусулман. Бу кеше мусулман. Шуңа инде кеше өйрәнергә тиеш, уйлап кына үзенең динен. Ничек иттереп 5 тапкыр намаз укырга. Иң беренче эше ничек иттереп 5 тапкыр намаз укырга. Һәм белергә тиеш нинди эшләр ярамаган, нинди эшләр ширк була икән. Нинди эшләр ширк була икән, хакланырга тиеш шул эшләрдән. Хәрам нәрдә белергә тиеш, хәләлдә белергә тиеш. Ошо кешенең иң зур вазифасы. Кешелек дөньяның һәм диннәрнең иң зур вазифалары. Инде шулай итеп, бүгенге көндә башкорт һәм татар авылларында ла хәтта мәсҗидләр булуга карамастан, кешеләр намазга килүгә карамастан, кешеләр әлхәмдүлиллаһ төркем ислам диненә керүгә карамастан, үзләрен дин әһелләре дип күрһәтеп, мулламы, анда абыстаймы, хатын-кыз булса инде, башларына яулык бәйләп, өйдән өйгә Коран ашларына йөреп, инде шулай итеп үзләренә акча кәсеп итеп һәм дан кәсеп итеп, теге диндә булмаган нимәләр һөйләп, кайберләр әйтүчеләре бар инде, миңа күктән гыйлем килә дип, миңа күктән өйрәтүчеләр килә дип. Аллаһ субхана тааля безне хаклаһын. Кайберләре әйтә инде, миңа фәрештәләр килеп, миңа көн һайын дин өйрәтәләр дип. Яки анда булмаган бер атнага бер тапкыр миңа килеп дин өйрәтәләр дип. Миңа кайбер нимәләр өйрәтәләр дип. Кайберләре әйтә инде, миңа киләләр арвахлар дип. Арвахлар, ягъни элек үлгән кеше дин әһелләренең яннәре килеп миңа гыйлем өйрәтәләр дип. Аллаһ субхана тааля безне хаклаһын андый адашулардан. Инде бүгенге төп һүзебез шул диндә булмаган нимәләрне фаш итү. Беренчедән әйтеп китмәк кирәк инде, ундый кешеләр ике төркемгә бүленә. Ундый кешеләр белүебезчә ике төркемгә бүленә. Беренчеләре алдакчылар. Инде баштан башлап кадагана тиклем алдаучылар. Уларга ысын барлыкта берәү дә килмәй һәм берәү дә өйрәтмәй. Ул инде кеше һүзе ишетеп, кайбер якларда булган теге үзен мулла дип әйтеп, ишан дип әйтеп, миңа кемдер килеп гыйлем өйрәтә дигән кешеләрнең һүзләрен ишетеп, шуны артларына кабатлайлар инде. Үзенең туган якларына кайтып, авылдашларын алдап, нинди максат менән инде, максатның бер яклап инде акча кәсеп итү, икенче яклап дан кәсеп итү. Аллаһ субхана тааля кешенең нәфесен барлыкка китергән, кеше ярата дан тотырга кеше арасында. Икенчедән акча ярата. Кешенең нәфесе шулай. Инде булар инде алдакчылар.
Алдакчылар уларга дөреслектә берәү дә килмәй дә, берәү дә өйрәтмәй. Инде ул үзенең башыннан инде уй килә, инде фәлсәфә килә, инде карашы бар, шул нимәләрдә һөйләй йөри. Дөреслектә ул кеше мусулман булмай инде, әлбәттә. Чөнки кемдә кем миңа күктән гыйлем килә, миңа фәрештәләр килә, миңа арвахлар килә. Шундый һөйләп йөри икән, үзенә сакра икән, шундый ният менән ул мусулманнардан түгел. Намаз укыган булып күрһәтһәлә кешеләргә, урада тоткан булып күрһәтһәлә, ул кеше мусулман булмай, әлбәттә. Инде күп очракта ул кеше сакыра кешеләрдә теге ширик кылган урыннарга, Аллаһ субхана тәгаләгә ширик кылынган урыннарга. Әйтеп биттек бит инде ширик нимә икәнен, үткән лекцияларда һәм бу лекциянең башында ширик ул Аллаһтан башка берәй нәмәгә гыйбадат кылу, берәй нәмәгә табыну. Инде ширк иң зур гынаһ кешене диндән чыгара торган әйбер. Аллаһтан башка нимә генә булмаһын, кеше булһынмы ул, үлгән кешенең кабереме, сахабәме, пәйгамбәрме? Пәйгамбәрдән дә бигрәк кешеләр юк бу дөньяда. Пәйгамбәрләр иң бөек кешеләр, Аллаһ субхана тәгаләнең иң бөек кешеләре. Аллаһ субхана тәгаләнең айланган, миллионлаган кешеләр арасыннан айлап алган кешеләре, үзенең динен yetkерер өчен кешеләргә. Иң тогры кешеләр, иң таза йөрәкле кешеләр. Уларда да олыларга ярамай, ягъни улардан һорап, уларга дуа кылып, эй пәйгамбәр, мәсәлән Мөхәммәд пәйгамбәр, бир миңа бала, ярдәм ит миңа, минең гынаһларымны кичер дип, миңа тазалык бир дип, унан теләкләр теләп, унан һорау, шул була гыйбадат инде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадисендә: "Ад-дуа хуа ал-ибадати". Ад-дуа хуа ал-ибада, ягъни дуа ул гыйбадат. Шулай Коръәндә Аллаһ субхана тәгалә әйтә: "Ва қала раббукум уд'уни астаҗиб лакум, иннал лазина ястакбирuna ан ибадати сайадхулuna җаһаннама дахилин". Моның аяттың мәгънәһе: "Миннән һорагыз ди, мин һезгә җавап бирермен" ди Аллаһ тәгалә әйтә. Мин һезгә җавап бирермен ди, бүтән кулларына әйтә. Бер юлы индәшә Аллаһ субхана тәгалә сакыра, "Миннән һорагыз, мин һезгә бирермен" ди. Дөреслектә ди, кемдә кем миңа гыйбадат кылудан ди, тәкәбберләнә, Аллаһ субхана тәгаләне һорарга, улыларга, уга баш ияргә, уга намаз кылырга, шул гыйбадатларга тәкәбберләнә икән, мин уны җәһәннәм утына керттермен ди, мәңгелеккә. Инде дуа иң зур гыйбадатларның бере. Чөнки дуа кылган кеше, теләкләрен теләгән кеше, ул уйлай, ул нимә ва ярдәм итәлә сыннап та, илаһи көчкә ия икән дип. Үлгән кеше булһынмы, кабер булһынмы, унда ниндидер көч бар, бәрәкәте бар дип уйлау, булар инде бөтәһелә ширк дип атала. Аллаһ тәгалә әратендә кемдедер улылау, кемдедер илаһи зат итеп уйлау, ошо карашлар инде бараһы да ширк була. Агайны инде ширк турасында бик күп һөйләргә кирәк. Чөнки бүтән пәйгамбәрләр, бүтән Аллаһ тәгаләнең илчеләре иң беренче килде үзенең халкына ширктән тыйдылар. Һәм дә сакырлар бер Аллаһ субхана тәгаләгә генә гыйбадат кылу табынуга. Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allahu wa yajtanibu at-taghut. Аллаһ субхана тәгалә әйтә, "Банати бүтән уммәтләргә ләти, бүтән халыкларга ләти, пәйгамбәр ибәрдек, расуллар ибәрдек, минеңә генә гыйбадат кылганнар өчен ди, ягъни халыкларга yetkергән, миңа генә гыйбадат кылганнар, тагутлардан баш тартсыннар" дип. Ягъни тагутлар инде Аллаһтан башка нимәләргә кешеләр инде гыйбадат кылалар, барыһынан да баш тартырга. Шул инде пәйгамбәрләрнең, бүтән илчеләрнең чакыруы бу. Һәм безгә дә уның турында бик күп һөйләргә кирәк, һәм кешеләргә, үзебезнең агай апайларга, тугандарға аңлатырга кирәк, бу ярамаган эшләр дип. Теге зияратлы куюларына барып, монда каберләр янына барып, улар тирәләй урап йөреп, улардан нимәдер талап итеп, улардан ниндидер теләкләр теләп, кумдар менән уынып, ташларын үбеп, һыулар менән коенып, теге дөрес булмаган карашлар менән уйлап, улар ярдәм итә икән дип, улар безгә яңгыр бирә дип, кайбер кешеләр әйтә бит инде. Бездә бар ди, зияратлы куют, менә шуның өчен бездә яңгыр яуды ди, башка җирләрдә яңгыр яумады ди. Аллаһ хаклаһын. Бу карашлар бөтәһелә дөрес түгел. Бу карашлар барыһыла кешене ислам диненнән чыгара торган карашлар. Кешене ислам диненнән чыгара торган карашлар, Аллаһ хаклаһын, агайны бездә. Әлбәттә, бундый кешеләр теге әйтеп киткән бит инде, теге миңа килеп өйрәтәләр, миңа шуны өйрәттеләр, моны өйрәттеләр дип. Әгәр дә кеше һорага инде, нимә өйрәттеләр диһә, әйтә, теге зияратлы куюына барырга кирәк. Шундый төндә, шундый вакытта һудың көче көчле. Барып куйнаһың да төнне барып, теләкләреңне теләйһең, шуннан соң менеп китәһең теге ике кабер янына яки бер кабер янынамы? Менеп кабер тирәләй урап исаһың нисәдер тапкыр.
Taşlarını ubahın, secdeler kılahın, nimedir işleyhin, ilerme uğunahın da kadıp bitahın. Allah subhanahu ta'ala bizi haqlahan, bıl dinde bulgana ibir tugul, elbette ağayını. Bana var bizim başkırsa Kur'an, elhamdülillah. Başkırt tiline tercüme etilgen, Tatar tiline tercüme etilgen, Rus tiline tercüme etilgen, elhamdülillah teki. İlmi Kuliyev'tin büyük motor tercüme etilgen indetigi. Kişi Arabistan'da olup aytkan, Arap tilini bilgen. Hak Kur'an'ın ma'nalarini alan kişi Rus tiline tercüme etken bir musulman kişi İlmi Kuliyev isimli. Şunun bir kapışı tercümeler. Her bir musulman kişinin uyunda bulur ateşli. O astın uku, bel ma'nahin. O şunun için iberilgen. Kur'an'ın ma'naları kıyaş kubuk, asık, gün kubuk asık, ama yaşılı. Baştan başlap, adağına tekilim qarapsık, barahla şunda eybirlerden tıyılan. Allah subhanahu ta'ala bizde şunda eybirlerden tıya. Hem o'tgan xalqlarning vücudun qabirlarda, yanlarda, yataşlarda, ular g'iybat qilgan toshlar, qabirlar ham boshqa nimalarda bizni qoldirmay o'tganlar. Hem Allah subhanahu ta'ala ulardan ichi gittirib, azobga tortgan. Shular turanda bizga Allah subhanahu ta'ala barahında xabar etdi. Bir payg'ambar kelmagan, barag'at o'dagidan payg'ambarlardan ili izga kishining, avliyaning ustuna bir nima tutib, untirali aylanib yuragid, yoki borib uning harag'id, yoki borib uning toshini umagid, qumunan ishqini qilib bir oyatda aytilmagan. Bir oyatda, bir hadisda aytilmagan. Aytilmagan qabrlar yanına borib masjid tutugid deb. Qabr üstüne barib masjid tutugid ham shu qabrlar yanında yig'ilib o'tirishib, shunday yeyinlar yahab, bayramlar o'tkazib yashagid deb. Bir qasımda aytilmagan, bir qaydala aytilmagan. Kelinsa, unda ebrlardan tiyilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, ular oldinan tanag'is ixtibor etadi. Ular oldinan eng adaq qilganlarning biri Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ey Rabbim tini, mening qabrimni tobini uzatib etmatini. Tobini uzatib etmani. Ular qaradi. Ya'ni bizning uchun qo'rqdi. Ana shu aytib borib, qabrlar yonina borib g'ibatlar qilmoqchi. Aytdi, mening qabrimni tobini uzatmay aylantirmatini, haqlatini. Subhanalloh. Aytdi, la'anallohu al-yahud va an-nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida deb aytdi. Allah subhanahu taala la'nat qildi xristianlarni hamda yahudlarni, yahudlarni ya'ni yevreylarni o'zlarining payg'ambarlarining qabrlarini masjidlarga aylantirdilar. Shuning uchunki ularni la'nat qildi. Ilikda ularga payg'ambarlar yuborilgan bo'lgan. Ular durust dinda bo'lganlar. Lekin endi vaqt o'tib bizning ko'p mana endi ilm kamay kishilar orasida kishilar din o'rganishga muhtoj tugillarini birda dunyo quvvalar barahla bir hali din o'rganmay, dinga chaqirmay deganday, shularga din unutilib, ular nima qilishini o'zlarining payg'ambarlarining qabrlari ustida masjidlar tuzib, ibodat qila boshladilar. Hamda Alloh subhanahu taolaning la'natine loyiqli bo'ldilar. Hamda ular islom dinidan, durust dindan toyqildilar. Allah subhanahu taala bizde Qur'onda ular turasida ko'p aytadi. Ularning durust dinda bo'lmaklarini, ularning kufrlikda ekanlarini bizga fosh etadi. Shunday aytib, hamda bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'rqdi bizning uchun biz shunday aytib, o'zimizning aradagi kishilarning qabrlarini durlab, ularga tabunu zotuna aylantiruvdan bizni qat'iy ravishda eskartdi. Hamda Alloh subhanahu taala boshdan boshlab Qur'onning boshidan boshlab adona tiklim shuning turala hudilita. Endi bu birinchi sinf kishi. Biz aytdik bitinde tege miyakukdan ilm keladi. Ular tege Ruscha aytmışlar, mashinniklar. Bular aldaqçılar. İkinci türkümleri asılını barlıqta ular da aldaqçılar elbette. Lakin asıl barlıqta ularga kimlerdir kelib, tünnamanda, keski vaqtlarda mı kelib ular bilan söylashadilar. Aytalar mesela men farishta deb. Alloh taolo berdi meni inga dinni yetkirga. Ahvirlar aytayında men shunday kishining ruhi deb. Meni ibardilar inga din o'rgatirga. Inga yordam etirga bo'ldim, mana meni aylanim, men yaxshi kishim, men yaxshimi deb degana endi maylab endi bizga ilm o'rgatadi deb. Durustlikda kimdir kela ularga sunnatda. Lakin asl barliqda u farishtami yoki o'lgan kishining ruhimi? Javob albatta yo'q. Farishtalar yuborilgan faqat payg'ambarlarga din o'rgatishi. Bizning payg'ambarlarga endi Alloh subhanahu taolo yuborgan bo'lgan o'zining Jibril ismli farishtahan dinni o'rgatirgan. Qur'onda oyat etib 20 yil bo'yina indirilgan.
Күз алдыбызга булган гарәпсә Qur'an 23 ел буе яйлап индерелгән. Дин яйлап таратылган, өйрәтелгән халыкка. Шулай итеп, Аллаһ Субхану Тааля пәйгамбәрләренә ибәргән фәрештәләр динде өйрәтергә һәм кешеләрне сакырга, бер Аллаһ Таалагә гыйбадәт кылуга. Икенчедән, үлгән кешеләрнең рухлары бу дөньяга кайтмый. Бу билдәле ислам динендә Аллаһ Субхану Тааля әйтә: "Иннека ла тусми'ул маута". Дөрестлектә тиһин үлгәннәрне ишеттерә алмыйсың ди. Беренчектә ишеттерә алмыйсың ди. Берничә улар бу дөньяга кире кайта алмый. Рухлары анда тәннәре менән бу дөньяга кайту юк аларга. Бүтән үлгән кешеләрнең рухлары барзах дөньясында. Без аңламаган, безнең акылыбыз җитмәгән тормышта яшәйләр. Мусламаннар булганнары инде рәхәтлек күрә, рәхәтлек кичереп яшәйләр. Инде кафир булган, Аллаһ Тааляны тыңламаган, Аллаһка ширк кылган кешеләр инде газапланалар. Һәм бу дөньяга улар беренчектә кайта алмыйлар. Ислам динендә бу билдәле хәл. Моның турында хадислар күп һәм дә күп аятлар бар. Асын барлыкта бу кешеләргә кемнәр килә? Әлбиттә бу кешеләргә йиннәр килә, шайтаннар килә. Йиннәр һәм шайтаннар килә. Инде йиннәр һәм шайтаннар без аларга әйтеп инде күрә алмыйбыз дип. Чөнки аларда Аллаһ Субхану Тааля барлыкка китергән, ягъни ялкын мәддәһеннән без күрәлмәслек итеп тыңлайган Аллаһ Субхану Тааля әйтә үзенең аятында: "Иннаху яракум хува ва кабилуху мин хайсу ла тараунахум". Дөрестлектә ул һезне күрә, ягъни шайтан, иблис иң дурлары, Руса әйтмешли иң старшылары, иблис ул һезне күрә. Хува ва кабилуху. Ул һәм уның тукымы, уның сыйныфы, ягъни йиннәр, шайтаннар һезне күрәләр. Мин хайсу ла тараунахум. Һез аларны күрмәгән хәлдә. Инна джаална аш-шаятина әулияа лиллазина ла юъминун. Дөрестлектә без шайтаннарны эшләнек дуслар, ярдәмчылар итеп кемнәр өчен? Яхшы кешеләр өченме? Динле кешеләр өченме? Юк, әлбиттә, ярдәмчылар иттек лиллазина ла юъминун. Аллаһ Тааля күфрлек китергән кешеләр өчен. Ягъни яман кешеләргә, гынаһлы кешеләргә. Аллаһ Субхану Тааля үзенең аятында фаш итә. Инде шайтаннарга кайһы бер вакытта Аллаһ Тааля бирә инде һәлак, үзенчәлек улар күренә алалар кешегә, кайһы бер кешеләргә кайһы сакта күренә алалар. Ләкин бу бик кирәк күренештер. Шулай ук шайтаннарда бар шундый үзенчәлек, улар төрле кешенең кыяфәтенә керә алалар. Төрле кешеме, хайванмы, шуның кыяфәтенә керә алалар. Әлбиттә килә ала мулла һүрәтендә, килә фәрештә һүрәтендә мәсәлән. Фәрештәләрне без күрә алмыйбыз, чөнки Аллаһ Субхану Тааля уларны нурдан барлыкка китергән. Айшаның Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва салламның хатынынан килгән бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ Субхану Тааля фәрештәләрне барлыкка китерде нурдан, йиннәрне барлыкка китерде уттан, һәм адәм балларын барлыкка китерде һез белгән нәмәнән, ягъни ердән. Шулай итеп фәрештәләрне һәм йиннәрне без күрә алмыйбыз. Ләкин йиннәр инде киләләр бу кешегә, әйтәләр: "Мин шундый фәрештә, мин шундый кешенең рухы, мин килдем миңа дин өйрәтергә. Һин изге кеше, ягъни мактайн тыйны майлай кешенең йөрәгенә нимә керә? Үзе менән горурлана башлай. Үзен ысынап та зур кеше икән дип уйлый башлай. Зур кеше. Шайтаннар яраталар шундый ди. Уларның эшләре шул. Һәм бу кешене ризалаштыралар үзләренә хезмәт итәргә. Әлбиттә, гынаһлы кеше, надан кеше, алйот кеше бит инде бик күп тартылып тормай бит инде, шатланып риза була. Булар килеп нимәдер өйрәтәләр моңа. Нимә өйрәтәләр буларга? Намаз укырга. Һез миннән ишетергә теләгән инде, аракы эчәргә, кеше үлтерергә, ширк кылырга дип. Юк, әлбиттә. Киләләр булар әйтәләр: "Һин кешеләрне намазга чакырырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тааля һине хайланы, һин кешеләрне намазга бастырырга тиеш. Һин изге кеше, һин кешеләрне намазга бастырырга тиеш. Хатындарга әйт, намазга бассыннар, апайларга, агайларга. Чакыр шуңа." Субханаллаһ, шайтан нимә һөйләй? Намазга чакырырга куша. Шуны әйтә: "Әйтте кешеләргә искеләрен ташланнар" ди. Искеселек киң таралды безнең халык арасында. Әйт уларга, искелекләрен ташланнар, кайтсыннар ислам диненә дип. Субханаллаһ, шайтан кешеләрне нимәгә? Дингә өндәй. Ләкин бу нимә? Бу фақат шайтанның хәйләһе генә.
Шайтаннар алдакчылар. Ләкин уларның ысуллары нинди? Яхшылыкка сакыру юлы менән яманга кертергә, яманлыкка кертергә. Шул дөрескә кушып, бу таби юрәләр нимә? Ялганды. Бер дөрескәгә 100 ялганды. Шуннан инде кешеләр теге елшалар бу кеше янында инде моны ашана башлайлар, кайберләр ысынып намазга баса, нигә? Шуннан бу кешегә өйрәтәләр, ул кешеләр барырга тиешләр зияратлык буйга. Менә шайтанның максаты. Шайтанның максаты. Кешене яһәннәмгә кертә торган, ислам диненә сыгарта торган нимәләргә сакырталар. Субханаллах. Шайтанның ысулы бик мәкерле. Һәм дөреслектә шул шайтанның мәкеренә, коткыһына кемдер эләгә? Кемдер эләгә? Әлбиттә наган халык. Әлбиттә үзенең динен белмәгән халык. Үзенең динен белмәгән халык. Коръәнне белмәгән халык һәм дә үзенең пәйгамбәренең сүннәтен белмәгән халык. Гарәп телен белмәгән кешеләр, гыйлем алмаган кешеләр. Ундай кешеләр теге алдакчы кешеләр, теге күрәдәчеләр, арвахлар килә дигән кешеләр кайһы җирдә гыйлем көчле, ислам дине көчле, унда галимнар бар, унда мәчетләр туп-тулы, бүтән кешеләр намаз укый, йылышып, кайбер гарәп илләрендә ундай кешеләргә әлбиттә урын юк. Чөнки берәүгә аларга ышанмыйсың. Чөнки аларның гыйлемнәре бар. Кайһы дөрес үз, кайһы ялган үз, барыһын да беләләр. Шуның өчен ундай кешеләр ундай җирләрдә бик яшәмәйләр. Инде ундай кешеләр күп тарала кайһы җирдә, наганлык көчле җирдә. Әлбиттә безнең татар башкортлар диндән бик алык айганнар. Үзләренең ислам диненнән бик алык адашканнар. Һәм шундый урын инде, шундый алдакчыларга бик теге еңел урын. Шулай итеп шайтаннар бу кешене хезмәт иттерә башлыйлар. Ялап кына кешеләрдә инде мусулман намаз укыган кешеләрдә шу якка ыңгайлай башлыйлар. Кабер янына барып уңырга бик зур ихтимал турынан-туры әйтмәй теге кабердән барып каратып. Кабер әһленең килде, шундый кеше дип, миңа шуны бирде. Чөнки кайбер кешеләр аңлай барырда бу ширик икән, бу ярамаган эш икән. Бу дур гынах икән. Ләкин яйлап ибәрәләр, бар шунда, ниянна бар, кабер янында, Коръән укышында, намаз укышында, Коръән укы, дуа кыл Аллаһ Тәгаләгә дип. Бу инде беренче адым гына. Бу инде шайтанның хәйләһе генә. Шайтанның битендә мәкәре шундый. Ул сакырмай әйдә, ширк кафир мәңгелек җәһәннәмгә кереп дип. Бер касанда кешеләрдә ундай юл менән сакырмай гынахка. Шайтаннар гынахты биләргә яраталар. Ширкте шугат итеп биләп куялар инде анда барган кеше үзен теге иң изге кеше дип. Каберләр янына барып, шунда авынып, ташларын үбеп, шуннан барып зияратылык куйларына барып, ниндидер ибадәтләр кылып, шунда йөрүе уйлай инде изге эш дип. Уйлайлар кешеләр үзләрен изге эшләр дип. Әгәр дә уларга дөрескә, сын хак дингә чакырсаң, улар һине әрләй башлыйлар. Улар һине күрәлмәй башлыйлар. Әйтәләр, һин нимә монда йөрисең? Безнең ата-бабаларыбызның дине дип. Коръәндә әйтелмәгән ата-бабаларның артыннан ияргә дип. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва иза қила лахум иттаби'у ма анзалаллаһу, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا." Уларга әйтелһәти, ягъни кешеләргә әйтелһәти, Аллаһ Тәгалә индергән китабына ияргә дип, шуны яшәгә дип сакырһаң, улар әйтәләр: "Юк, без үзебезнең ата-бабаларыбызны нәмәлә таптык, шуга иярәсәк без. Уларның юллары буенча, уларның гореф-гадәтләре буенча барасак без" дип. "Авалау кана абаахум ла яқилуна шай'ан ва ла яһтадун." Аллаһ Тәгалә әйтә. Уларга шелтәләй. Әгәр дә инде ата-бабаларда дөреслектә булмаенча, берни дә белмәенчә, адашуда булһалар ди. Чөнки бит инде без беләбез, күп ата-бабалар дөрес диндә булмаган. Алар да безнең күп надан кешеләр булганнар. Гарәп телен аңламаенча, белем алмаенча, коммунизм вакытында яшәгән кешеләр, динһез вакытта яшәгән кешеләр. Наданлыкка батып, динен белмәенчә, бүтәһәлә дип әйтмәймен инде мин. Булгандыр инде кайберләре теге хакта аңлап, Аллаһ кемгә һидаят бирә инде. Яшәгәннәр намаз укып, теге ширк кылмаенча, бармаенча андый каберләргә, ниләргә. Инде күбе ширккә батып үткән булганнар бит инде. Ишаннарга табынып, төрле каберләргә барып зияратлык кую, ни генә эшләмәгәннәр инде. Тулга язмаган нимә бар, шуны эшләгәннәр. Дөрес юлда булучылар бик аз булган. Шуга ла бит инде динебез югалган. Әгәр дә дөреслектә булган, хакта булган, гыйлем алып, балаларны өйрәтеп, туганнарны өйрәтеп, инде мәчетләрдә дөрес пәйгамбәрнең сүннәтенә чакырып, Коръәнне дөрес аңлауга чакырып, Аллаһка берне генә гыйбадәт кылуга чакырып, ата-бабаларыбыз шул юлда булса, без әлбиттә ата-бабалар юлынан китермик. Ләкин ата-бабаларыбыз әгәр дә дөрес юлда булмаса, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә улар дөрес юлда булмаса, адашу юлда булса, әгәр дә мәсәлән улар христиан булса, ата-бабалар, нимә инде христианнар артыннан китәме? Яки буддист булса, буддизм диненә килеп китәме, ялган дингә.
Yo'q, albatta. Biz yerga tiyishmiz Alloh taolaning kitobini ham uning payg'ambarini. Shulay aytib endi bu kishilarda biz fosh etdik. Endi Alloh subhanahu taolo aytayindi, o'zining oyatida biz aytib o'tgan yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal insi. Bu kundati qiyomat kunida butun nima bilinir. Alloh subhanahu taolo ularni butun birga yasaqdi. Yinlarında kishilarinda. Hamda aytir ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal insi. Ey yinlar to'qimi, shaytonlar to'qimi. Hatto ko'pmi kishilarni adashtirdi. Ko'pmi kishilarni adashtirdi. Nechta gittirib hep bazonat etdi. Haqni bila turib, payg'ambarning hujjatlarini bila turib, Allohning kitobi bor ekan bila turib, mashg'ul bo'ldingiz, kishilarni adashtirmayman deydi. Uydagi adashtirib, ko'p kishilarni adashtirdi. Bu oyatda endi ko'pchilik yindar ham kishilar ko'pchiligi adashuvda bo'lsa. Qaramag'in ko'pchilik kishiga dunyoda. Qaybirlar ateistlar, qaybirlar kommunistlar, qaybirlar butunlay Alloh taolaning borlig'iga ishonmaydilar, qaybirlar buddizm dinida, qaybirlar qabrlarga tog'lanlar, qaybirlar quyoshga tog'lanlar, qaybirlar oyga tog'lanlar. Albatta barahla adashuvda. Qiyomat kunida barahla bilnasak. Va qala awliya'uhum min al-insi robbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Kishilar orasida bo'lgan ularning do'stlari ham yordamchilari, ya'ni shaytonlardir. Ya'ni kishi zotidan aqlantirga tirishlar Alloh taolada. Lekin Alloh subhanahu taolo u kunda aqlanuvni qabul etilmay u kunda. Aytirlar: "Ey Robbimiz, bizning qaybirlar bilan foydalandilar" deydi. Ya'ni qaybir kishilar yindar bilan foydalandi, qaybir yindar kishilar bilan foydalandi. Kishilar endi nima bilan foydalandilar? Birinchidan yindar ularga qaybir yoqlab xizmat etdilar. Boshqa to'g'ri endi albatta. Hin birinchi diningdan chiqib ketiradi ishing. O'sib ketadi, jahannamga mangilib keladi. Alloh shunday shart bilan yordam etadi. Endi birinchi dindan chiqaradi. Boshqa to'g'ri. Ikkinchidan hinga bu dunyoda bo'lgan qaybir nimalarda yordam etadi. Birinchidan dom tuturgan. Kishi bitini dom tuturgan bo'lganda o'lib ketadi shuning uchun. Kishining shunday o'zinchaligi bor, dom tuturgan yoqda. Kishi oldida obro'li, zo'r, pashutli bo'lurga tirishadi. Endi bu bir yoqlab shaytonlar bunga yordam etadi. Ikkinchi yoqlab oqsa kasb etu. Kishi endi oqsa yaratadi. Kishining nafsi shunday narsa, endi bir qopsiq oltin ikkinchi kunga kerak bo'lsa, ikkinchi qopsiq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, agarda kishiga bir yilga durliq oqqan yerida tutirib oltin berhamdi va yetmayasakda aytir menga ikkinchi kerak deb. Chunki kishining nafsi shunday to'ymaydi. Shu aytib oqsa kasb etirga yordam etadi. Chunki qon tutgan kishi ham ko'p kishi kela boshlaydi. Kelib xayr beradi bunda degan beraman, deganday. Shu aytib kishi don kasb etadi, oqsa kasb etadi. Ikkinchi yoqlab bitni kishi nima bilan yordam etadi? Bu yinlarga, shaytonlarga, kishilarni alashtiradi. Yinlarning eng top vazifasi iblisning eng top vazifasi kishilarni o'tqa kirdi. Kishilarni o'zlari bilan tiyab o'tqa olib kirib ketirgan. O'zing o'tqa kirasagin bilan onlay ham kishilarni tirishab butanda o'tqatiradi. Alloh taolo ham bizni uning makridan. Alloh subhanahu taolo bizni shaytondan ko'p o'rinlarda eskarta. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya'ni haq bo'ladi. Asl barliqda u hadin eng ochiq dushmani bo'ldi. Eng birinchi dushmani bo'ldi shaytondir. Eng birinchi aytib ko'rilmagan. Shunga endi Alloh subhanahu taolo aytib, qo'shitib shunday kishilarga kimlarga tegi yinlar shaytonlar kelar. Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Alloh subhanahu taolo alla xabar etayim hazgati. Kimga shaytonlar keluvdi? Shaytonlar kelib yuratuvlari deydi. Kimlarga keladi? Ala man tanazzalu shayatin, ya'ni kimlarga shaytonlar keladi. Anlatib beraymi ularning sifatlarini deydi. Buni aytdi Alloh subhanahu taolo tanazzalu ala kulli affakin athim deydi. Ular kelalardi eng aldoqchi kishilar yanadi. Affak, kimlar yolg'on hiylalar, kishilarda yolg'on masaqlar, affak deb ataladi arab tilida. Athim endi gunohli, makrli, qora yurakli kishilar. Bizga tashqi qiyofatdan motor bo'lib ko'ringanlarda ularning yuraklari qora. Shu oyatlarni tinglab quloq solib Robbig'ida aytgan o'zlariga. Ham tiyilg'i unday kishilar bilan o'ylashuvlar, unday kishilar bilan aralashuv, ulardan foyda olib deb, ulardan kengash so'rayim deb yurmagan unday kishilarga. Tiyilg'i. Namozlarni o'qig'iz, ularni tutug'iz, Allohdan so'rag'iz, ibodat qilg'iz, shu xayrlar kelin uchun. Qur'on o'qig'iz, Qur'onning ma'nolarini o'qig'iz, hadislar o'qig'iz, kitoblar olg'iz, hadislarga intig'iz. Shunday nima bila Alloh shuni bo'yicha yashagan. Din butun, dinga bir inda o'rgatuvda kerakmaydi. Alloh taolaning eng odatli oyatlarining biri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari oldidan indirilgan: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün hizde dürüstlükte min dinigizde tamamlanım ti. Dinigizde tamamlanım bütün ettim ti. Bütün yakla kamil ettim ti. Ve etmemdu aleykum ni'meti. Ve min zur ni'metinde hizge bitirdim ti. Yetkirdim ti Allah subhanahu wa ta'ala. Yani din in dur ni'met bedin. In kadirli neme bedin dünyada. Şunun için biz onu haklarga tiyişimiz. Haklarga tiyişimiz. İmanımızda dinimizde haklarga tiyişimiz. Çünkü dinimiz gayni. Bedin in kadirli eybir. Bedin kutuluğumuz ahirette. Bizim ahirette olan kutuluğumuz, uttan kutuluğumuz. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةِ. Hem hizge İslam menen din olarak riza buldum di. Riza buldum di Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bu ayatta aytilgan din bütün üstevgele, kemetugele muhtaç değil. Üstevgele, kemetugele muhtaç değil. Anlaşıldı mı? Eğer de navanmadı iken din bunda gayipli değil. Kur'an bunda gayipli değil. Biz ilim almayı iken öyle biz Kur'an'da okumayı iken ilimni öğrenmeyi iken bilgen kişilerden Arap dili bilgen Kur'an'da anlagan kişilerden haramayı iken bunda din gayipli değil elbette. Elhamdülillah. Şuayet Allah subhanahu wa ta'ala o'zining oyatlarında fosh etadi kişilerde. İkincisinden barib etme şunday kişiler aytuse min silitil ya kuradatilar bilan kişilerde kişi balistan balisqa yürüyü de indi bir fayda ko'p almagas, aqsa ko'p kasb etindi. O'ylay boshlay shunday kishilar haqida. Endi bugungi kunda butun rayonlarda deganday bor kishi o'zini silitil deb aytgan. O'zini silitil kuradasi deb aytgan. Alloh aqlam. Endi bunday kishilarga kela boshlagan. Endi kishining albatta nodon, ilmi yo'q. Ayda bedeli hülab ketayip bunu turala. İşte palgan indi Isol avlunda şunday kishi bor deb. Bunday kishi bor, bilimsi davolay bilaydi. Davolay bo'lsinlar o'linlar bilan, bir kengashlar bilan kishilarni davolaydi. Bu kishi yig'inib yo'lg'asiga, Alloh yo'lg'asiga oqsalaydi o'dimlangina mulg'ina. Chunki biladi kishi adraktiga oqsag'a yasaq, adina to'yinda, havasaq deganda kelamini uyonna ham tegi kishi yashaqin. Tegi kishi ayta olg'ina kutib tur deb kirmaydi. Yani bir 5-10 minut tutup turayın da buna ayda kirhin deb. Kirayın da tegini bo'lmahana ham ko'zlari yugura boshlaydi. Unga, ichki afqa, abtiravdan. Chunki bo'lmahanda turli nimalar bor. Turli nimalar bor. Shu yiqsalar, unda banklarda, probirkalarda, ko'blarda, qizil, oq, qora, yashil tusdagi shu yiqsalar qaysi birlarini o'tirtindi degi. Qaydan o'tira, bu xildab, qaydan o'tira bitindi. Nindidir paraşutlar, nindidir ulanlar, nindidir neler elinip tura. Indi ko'zlar teglay boy yugurayın. Nindidir kitaplar, tegi burungi kitaplar, yangi kitaplar, qayerlar asık, qayerlar yobiq. Aytib kishining indi kelib kirish bilan ko'zlari yugura boshlaydi, aptiray tong qala. Bu indi albatta bütün ayberlar durust tugul mana, haq ayber tugul tegi. Bu Rusya aytmishlar dekoratsiya. Chunki shaytonning bir uslubi indi yomonlikni bidav. Yolg'onda bidav. Bu endi eng birinchi reaksiya kishining nima? Bir kuchli ta'sir oladi. Kelib ko'raman, aslında bu kishi zo'r boshli, ilmli kishi deb o'ylaydi. Bilimi, meditsina bir kuchli deb o'ylaydi. Men aytmayman yo'q deb butunlaydi. Albatta nimadir biladi. Agar bilmasa u kishilarni alday olmaydi. Kishilarni ikkinchi yaxlab alday olmaydi. Ulay g'ana muhim kelib kirish bilan tegi kishi aytadi, to'xtati, sening isming shunday kishi. Endi hayron qoladi. Eyyeti min shunday kishi. Shunday yoqdan. Endi biz Buray rayonidan ile masalan Efenam keldimmi ile endi Elshay rayonidan keldimmi? Shunday avuldan ham. Eyyeti min isnatda shunday avuldan deydi. Hayron qoladi. Naqraq g'ajablana. Iyaklar orqa halin bir şey. Bu kishining isnatda kuchi bor, ne bor, degi ilm bor deb bilaydi. Undagi ayta, "Sening timin bilan she'rlaring" dedi. Oyog'ini qaraydi, ayta, "Sening oyog'ingda revmatizm deydi. Sening oyog'ingni qillaydi, qo'l oyog'ing deydi. Unda revmatizm bor deydi." Tegi kishi tag'in abtirab qoladi. Hamda ayta, "Sening o'ng yoq buyruğingda tosh bor" deydi. Tegi kishi erib tishin. Butunlay erib tisha. Endi odoqqa kiyimlarini sisib ishtonlarini aslında kelmaydi, sisib bergariza. Yani ni aytani shuna rizo bo'ldi. Tarayma, sunnatda mana nindir kuch bor. Hamda kishi endi yurata boshlaydi. Albatta, qaysi bir davolar durust bergan mumkin. Degi bunday bilan bundan yaramita, revmatizmga yaramita, mana bir hudud bo'ladi. Lekin ikkinchi yog'i bor. U kishini tegi o'rg'ay bergan mumkin. Kishilarni, o'zini yonına kelgan kishilarni tegi yiqqay bergan mumkin. Qayda tegi ziyoratlik qo'yib, tegi qabrlar yonına. Shirik qilatirgan. Bu kishi shaytonlarning yordamchisi. Qaydan uning bir holati bor?
Kişilerin diagnozlarını aytib beradi. Qaydan unday holati bor? Aytagizlar, buni fosh etaylik. Biz bitni aytib ketdik, har bir kishining o'zining yonida bizning endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, har bir kishining o'zining qarini bor deb. Turmushdan bir ketilib qo'ygan bir yeni bor deb shaytoni. Uni har vaqt vasvas qilib, masalliq qilib, yonidan ketmay, bilayin turmushdan qayda yurganlar. Albatta tey kishi bitinde avul yop yurmay bitinde siri bo'lgan hila berib, tugunda hilay, munda hilay, oyog'im o'rta, buyurim o'rta deb bandislarga boradi bitinde. Bu shayton uning siri haqida boranda biladi. Endi bu kishi qopqatuna kelib o'tib bilan bu silitilning tigi shaytonlari, xizmatchilari sig'ib, mening shaytonimga hilashalar, qarini bilan hilashalar. Kim bu kishining indi sirlari bor, indi diagnozi bor. Biz shuni bilishalar, hamda shuni bilishganda kirib ujahona aytadilar bizni. Ujahona aytadilar, biz aytib beralar edi. U kishining shunday siri bor, shunday buyurimda toshi bor, oyog'imda revmatizm bor, shundayga bordi, balisqa bordi, bir foyda yo'q. Endi bu kishi adillanib ketib turadi. Bu kiru bilan mana xabarlarni biz aytib beraymi. Borahında aytib beraman bitini. Tey kishining tan qolar, kishining nodon. Men aytganim bor, ilmli bo'lgan yerda unda kishilar yashab o'zlarining makarlarini, ishlarini boshqara olmaylar. Chunki butun kishilar bilan uning aldaqchi ekan. Lekin bizim adam dinin bilmeyen xalq buga tez ishonib boradi. Kishi endi tez ishonsa, g'ajabli ibrlarga endi ularning tigi haqiqiy ma'nohini anglamagan, tut ma'nohini bilmagan kishilar endi buga yeralar, bitti yeralar. Shundan endi ayta men hiya shunda davo berim, bishirhum yoki minhum. Kishi endi o'zining nima aloqa mashinani o'tir g'ariza, endi mollarini, xayrlarini otib bergan g'ariza. Ayda barahında biramdi faqat meni davolati. Kishi endi bir yoqlab foyda Allah biz aytib edindi. Aqsa xabra ikkinchi yoqdan don kesib ita, doni taralabni direktga rayonlarda tigi boshqa o'lkalarga shunday kishi bor, shunday ismli kishi bor deb don kesib ita, uchinchi yoqlab shaytonlarning vazifasini o'tkazadi. Ko'pmi og'aylar, musulmon namoz o'qigan og'aylarni yiberdi tigi yoqqa. Tigi tavbashini tigi ziyoratlik qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqlan. Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqlan. Hal unabbikum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Sizga xabar etayinmi? Kimga shaytonlar kelibdi? Shaytonlar kim yonida kelibdi? Xabar etayinmi? Ismbarlikda ular kelalardi, yolg'onchilarga ti, yolg'onlik taratuvchilarga, hamda gunohli kishilarga, qora yurakli kishilarga. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Qaysi bir nimalarni yuratardi, lekin ko'pchiligi aldovdi. Ko'pchiligi aldovdi. Shundan endi bor shunday ko'rinish ko'radasizlar. Ko'radasizlar kimdan ko'radasizlar? Ko'radasizlar endi arab tilida arraf yoki kahin deb ataladi. Ikki turli bor. Arraf deganlar endi yo'qolgan nimalar to'g'risida xabar aytadilar kishilarga. Kishilar endi bir nima yo'qoltami, mashinani yo'qoltami, molni yo'qoltami, yerni yo'qoltami, otni yo'qoltami, kiralar ko'radasiga degan oqsa tulay hamda ko'radasi ayta boshlaydi. Mening molim shunday yerda, shunday ulug' og'asi yonida, endi yashab yurtdim, arbog'imda beyli turadi deb nimalar ayta boshlaydi. Kishi o'ylaydi, menga yordam etadi deb o'ylaydi. Bu haqliqda bu kishi yendarga xizmat etadi. Bu kishilar yendarga xizmat etadi. Ham yendar Allohga xizmat etadi. Bu atalar arraf deb. Shundan bar ko'radasilarni kelajak to'g'risida aytibsiz. Bugungi kunda bo'lgan hal to'g'risida tugul, kelajak haqida. Kelajakda nima bo'ladi? Masalan, shunday kunda, shunday avvalda yaqin chiqasak yoki shunday qalalar yerda turib bo'lsak, shunday xabarlar aytadi. Shunday xabarlar kelajak to'g'risida. Yoki ayta hin shunday yilda o'lasakmi deb, yoki hin balon tug'asak deb. U atalar kahin deb. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, ikki haqindalar aytdi: "Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kimda kim ko'radasiga keladi, ikki turli honalar keladi. Hammani aytganini ashonati, shu Muhammadga indirilgan nimaga kufrlik qildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima indirildi? Albatta islom dini shunday, Qur'on, sunnati. Shu nimaga kufrlik qiluvchi bo'ldi. Endi aytdik bunda ko'radasilarning ikki turli bor. Qaysi birlari xabar etadi yo'qolgan ayberlar haqida, ya'ni haligi vaqtda bo'lgan ayberlar haqida, ham qaysi birlari xabar etadilar kelajakda xabarlar to'g'risida. Endi birinchi turkumilar, ikkinchi turkumilar
ularni shaytonlar xizmat ettiradilar. Ularni shaytonlar xizmat ettiradilar ham ularga shaytonlar xizmat etadilar. Ularga shaytonlar xizmat etadi. Aytib ketib ketindi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisida kim ularga borib nidir ho'roy ham ularga ashana ularning aytganlarini hujlarni ashanati shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga indirilgan ayberga kufrlik qildi deydi. Islom dinidan chiqib ketdi. Endi necha kettirib shaytonlar kelajak xabarlarini aytadilar. Kelajak xabarlari haqida yuritadilar. Albatta, kelajakda nima bo'lsa-ham bir kimda bilmay Alloh subhanahu va taoladan boshqa. Alloh subhanahu va taolo alimul g'aybi va shahada va la yuzhiru ala g'aybihi ahada. Alloh subhanahu va taolo o'zining sifatlari to'g'risida ayta, alimul g'aybi, yashirin xabarlari to'g'risida biluvchi alimul g'aybi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo. Va la yuzhiru ala g'aybihi ahada. Ham o'zining g'aybi to'g'risida yashirin ilmi to'g'risida birovga osmay u ilmni illa man irtada bir rasulin faqat bir payg'ambarlarni ham ilchilarinagina xabar etadi. Bizning payg'ambarimiz ham endi bor shunday hadislari u kelajakdagi bo'lsa hallar to'g'risida xabar etadi bizga. Dajjal savol to'g'risida, qiyomat kuni haqida, jannat jahannam haqida yovvoyi bo'lgan kishilarning o'zidan hamda aqlidan yiroq bo'lgan ayberlar g'ayib ilmiga kiradi. Ular to'g'risida Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xabar etadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yashirin ilmni bir kimga osmay o'zining payg'ambarlaridan boshqa. Ham shunday ho'rovdi va nisa ketib, ulay bo'lg'as qayhi bir ko'radasalar, qayhi bir xabarlarda dөрүс aytadilar. Barini shunday ko'radasa ismi Vanga degan. No'g'on kishilar ulay u buyuk kishi deb, buyuk shaxs deb shunday kishiga shunday ko'radasilik holati bor. Bunday asl borliqda uga kim shaytonlar xizmat etadi. Aydagidali payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan hadisni quloq qolaylik. Bu hadisinde İmam Muslim hadisler yanıtığında var. Bu hadiste İbn Abbas isimli sahaba haber etti. Bir tunda sahabalar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dirahında yığılışıp oturganda gökte yıldız atıladi. Gökte yıldız atılganını görüp kalalar da hem de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan horay. Ellik İslam'a dikilim, yani İslam dinine kirgençiga dikilim, küfürlük davulgan vakitte zati Allah halatında kabirlerge, evliyelerge, tutaqlarga, şişmelerge tağıngan vakitlarga zati qırqasa aytgandan navan sağga zati yundul atılganda nima deb ayta turgayna. Dilerinde aytalar javob beralar Allah Taala ham uning ilsihi yaxshiroq biladi. Lekin biz yundul atılganda ayta turgayna, yundul atılgan vaqtda dunyoga bir buyuk kishi tug'adi. Hamda bir buyuk kishi o'ladi. Yani elbette bu aytgan so'zlarni bir indida dalillar yo'q, Qur'onda Alloh taolo bergan payg'ambarlar aşama bir indi dalil yo'q. Ularning bu faqat yuravlarigina bo'lgan. Faqat yuravlari bir indi dalil hid, bir indi Rus aytmishlar asnovani hid. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi ularga, ularning so'zlarini tavg'as elbette ayta durustlikda yundul atılmaydi, birovning o'lgani uchunti hamda birovning tug'gani uchunti. Yundullar onun uchun atılmaydi. Yundullarning endi atılığının sebebi şeytanlarning xuv. Allah subhanahu taala aytadi Qur'onda: "Ve zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha ve ja'alnaha rujuman lish-shayatin." Mulk surasida Allah subhanahu taala o'zining ko'klarda bilanat bimasabiha yoqtirtqislar bilan yoki planetlar bilan yulduzlar bilan ve ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Qayberlarini ishlanib shaytonlarga berilsin. Şeytanlarda quvursun, şeytanlarga berilsin. Allah subhanahu wa ta'ala birey qarar qilhat, birey nima bulug'un tilahat, qarar qilhati, buni bilib, uning itaatini tutib turisi bik zo'r quvvatli farishtalar uga tasbih qila boshlagan. Allah subhanahu wa ta'alaga tasbih qila boshlagan. Nima hu tasbih? Tasbihul Allah subhanahu wa ta'alani barliq yetishliklardan paqlov, kamchiliklardan paqlov. Dürüstlükte Allah Rabbimiz Subhanahu wa Taala bütün kemsiliklerden pak. Allah Subhanahu wa Taala'nın bütün sıfatları kamil. Allah Subhanahu wa Taala'nın kudretinin sigi yok. Allah Subhanahu wa Taala'nın ilminin sigi yok. Bütün sıfatları kamil.
Hem bu ferişteler bu tesbih kıla başladılar. Ferişteler tesbih kıla başladılar. Hatta onlardan işitip başka ferişteler tesbih kıla başladılar. Bu tesbih indi bizim köklere feriştelere kilip biter. Birovisi Allah Teala'nın tahti 7 kat kub üstünde. Birinci kat biz ko'rganlardagi bo'lgan farishtalarga xatlim kelib ita bu tasbih barahada tasbih qila başladılar. Onanda Allah Subhanahu Teala o'zining xabarin qaror qilgan taqdirin xabar eta farishtalarga. Tahti ko'tarib tursa farishtalar xabar etalar boshqa farishtalarga. Ya'ni bir-birine xabar eta shulay etib birinchi kat kubga tiklim Allah Teala aytgan xabar kelib ita. Allah Teala amr etgan amr ya'ni nima bo'lsa-ham xabarlari kelib ita birinchi kat kubga tiklim farishtalar bir-birine aytishib. Shu vaqtda endi qaysi bir shaytonlar urulashalar bu xabarlarda tinglab turalar. Hamda qaysi bir nimalarda ishitib qasalar ham ularga yundulatilar. Agarda endi Alloh subhanahu taolo tilaha bu shaytonni yondirib o'tiradi. Bu shaytonni yondirib o'tiradi. Agarda endi Alloh subhanahu taolo tilaha ular qasa. Alloh taolaning hikmati bo'lsa qasib qutular, hikmati bo'lsa qasib qutular hamda yerdagi bo'lgan xizmatchilarni, ya'ni kishi zotidan bo'lgan xizmatchilarni, do'stlarni xabar etalar. Quloqlarına kelib shivirlab xabar etalar bu xabarda. Hamda bir xabarda butaylar yolg'on hujlarni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, ham shu endi o'shalar yuz yolg'onda. Shulay etib, qaysi bir xabarlarda eshitdilarda kishilar durust bo'lgan xabarda eshitdilarda bu ko'radashlarga ishona boshladi. Ko'radashlar albatta aytmay, bunga shaytonlar kela, men xabar etilar, urlaylar deb. Ko'radashlar nima deb ayta? Men shunday bilimga ega deb. Men shunday bilimga ega, men kelajakda ko'ra bilaman. Shulay etib kishilarni alday. Shulay etib u o'zini donniya hamda oqsa kasbita, mol kasbita, amma shaytonlar nimaga qo'llanlarini kishilarni durust yo'ldan adashtirgan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kimda kim ko'radasha kelib uning hudini ashonati, shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga indirilgan nimaga kufrlik qildi deydi. Shulay etib kishini islom dinidan sig'arib yuboradi butunlay. Allah subhanahu wa ta'ala ayta, hal unabbikum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Xabar etayimmi kimlarga shaytonlar kelgan? Durustlikda shaytonlar kela, barliq yolg'onsi ham gunohli kishilarga deydi. Yolg'onsi ham gunohli kishilarga deydi. Yulquna as-sam'a ularga xabarlarini xabar etalardi, tashlaylar quloqlarini, yuraklarini va aktharuhum kadhibun kubahati yolg'on deydi. Hadisda aytmishlar bir haq so'zga durust so'zga 100 yolg'onni qo'shalardi. 100 yolg'onni qo'shalardi. Shulay deb selitil deganlarlar gipnoz bilan zanimat etgan kishilarda barahlar shaytonlar bilan xizmat etadi. Barahlar shaytonlar bilan xizmat etadilar. Ham shu ko'radasi zotlarni kiralar. Qaysi bir durust davolar bilan qaysi bir yolg'on davolar beradi. Buyuring o'rta ekan, susqa buyurib besharahanda dey, susqa buyurib mashayindi. Bavurun ortay hati, unsağa kirib sabılandı, susqanın bavurun beshirib ashayindi. Yoki baraham shunday kunda Ivan Kupal degan kishi bitindi. Kim bu? Adashgan xristianlar o'zining avliya deb shutlagan, o'zlarining ishonlari deb shutlagan kishining ismi. Ibodat qilib zot aytib olgan kishilarning ismlari, svetoylari. Shu kunda ular zarijasi etib edi. Kishi bo'ladi. Qayberlar aytayindi, qayber avlodlar aytadilar, ko'rdasalar shu kunda kalonkaga barib, hu alhamdi quyulan, hu alhamdi shu tunda sababdi, shu hu kuchli bo'ladi. Alloh aqlan. Bu fikrlar albatta islom dinidan tugul. Bu fikrning albatta bir nindi dalili yo'q, bir nindi isboti yo'q. Bu faqat nima shaytonning bir qutqulari. Shayton Alloh taolaning g'alabati bo'lgan, uning qaysi bir qutqulari. Shaytonning qutqulari qopqandari deganday, avlari bik ko'p kishi shu avlarga, shu qopqanlarga, qutqularga ilaganlar. Alloh subhanahu taolo bizning yuraklarimizga o'zining iymon nurini bersin. O'zining kitobini durust etib anglarga bizga bersin. O'zining dinini durust etib anglarga bersin. O'zining payg'ambarining sunnatini bizga durust anglarga nasib etsin. Albatta ilm olmayinsa bo'lmaydi. Ilm olmayinsa bo'lmaydi. Agarda ilm olmasak, endi kishi motor hizgila shuni ortidan ketasak. Albatta kishi bik zag'if, agarda ilm bo'lmasa, nindigina kishi motor etib yuramagan, shuni ortidan sirib ketadi. Nindigina kishi kelib bir fokus ko'rsatami, shuni ortidan ketib boradi. Alloh subhanahu taolo indira yindar sura, jin sura, unda endi bizga Alloh subhanahu taolo endi tasvirlab beradi ularning qaysi bir xabarlarini. Endi Qur'on ingan vaqtda Muhammad sallallohu alayhi vasallam
payg'ambarlik bilan yuborilgan vaqtida yer yuzida zo'r o'zgarishlar ham ko'klarda o'zgarishlar boshlangan. Buni qaysi bir yindar qabilalari tuyular. Elib ular kaminib kelajak haqida tanlab turib, o'zlarining ko'rdoshlarini, o'zlarining xizmatchilarini yengilgina aytib xabar etgan bo'lganlar. Ular bir-birine xizmat etgan bo'lganlar. Ham kunlardan bir kunda Qur'on ingan vaqtda bu ishlari to'xtalib qolgan. Endi ular ayta yen surahida kim o'qib qaragan Qur'onda aytadilar biz ilibdi minib o'tirib xabarlarni tanlab turadigan. Haligi vaqtda kim minib tanlab o'tiradi, shundoq yumduq otib uni berib tushiradi. Endi deb zo'r o'zgarishlar boshlangan. Ular ayta bizning Robbimiz bizga ziyon tilaymi yoki xayr tilaymikin biz anlamaymiz degan. Boshqa hayron qolganlar. Hamda qaysi bir turkum dinlarda yuborganlar dunyo bo'ylab yurib, ne uchun unday o'zgarishlar boshlanganini bilib qaytargan. Hamda bular kelib bitadilar, so'rashlar bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Tinglab turalar, uning tungi namozdan qo'yib Qur'on o'qigan, Qur'on hujlarini motor etib qo'ygan vaqtlarini tinglab turalar, ham hayron qoldilar. Hayron qoldilar. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bi. Biz g'ajabli Qur'on eshitdik. Qur'on hujlarini eshitib hayron qoldilar. Hamda onlaylar bu Qur'on albatta kishi hujlari tugul, bu Qur'on Alloh taolaning hujlari ekan anglab qoldilar, ham biga iymon keltiradilar. O'shanalar amanna bi va lam nushrik bi robbina ahada. Hamda butanti bir qasamda Alloh taolaga shirk qilmayasak bo'ldi. Chunki ular adashib yo'lda bo'lganlar bu yinlar. Shirk qilmayasak deganlar. Hamda xabar etadilar, ilk qaysi bir ir zotlari va kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Qaysi bir kishilar orasida irzotlari yindarning irzotlari bilan foydalanganlar ulardan yordam so'raganlar lekin ularga faqat kuchsizlikni orttirdilar bilgunlikka tushirdilar bir foyda keltirmadilar. Shu aytib kimda ko'radilarchilik bilan shug'ullanar ekan, yindar bilan ilmda tutar ekan, shaytonlar bilan ilmda tutar ekan, o'sha oyatning ma'nosini anglab qolgan. Ularga faqat bilgunlikni o'stayashadilar. Shaytonlar hinga yaxshilik qilmaydi. Shaytonlar hinga bir qasanda yaxshilik o'tmayacaklar, faqat hinga yomonlikni o'tayacaklar. Hini kuchsiz baxtli yetisaklar. Yinlar surahini qaragan. Hamda endi bu turkum jinni islom dinini qabul etadilar. Islom dinini qabul etadilar. Hamda o'zlarining qabilalariga qaytib, ularda dinga unda yo'shadilar. Ular aytadilar: "Inna minnal muslimuna va minnal qasitun." Turklikda bizning orada musulmonlar bordi. Bizning oralarda adashuvchilar bordi, adashqanlar bordi, shaytonlar bordi. Tag'inda Ahqaf surahining odag'ında, odaqqa bitimda bor xabarlar bor dinlar haqida. Islom dinini qabul etuvchi dinlar ham o'zlarining qabilalarini do'rtiyga bir Alloh taolagani bo'ysunirga, bir Alloh subhanahu taolani nurlab, ularga boshlayib ibodat qilgan, tavoniga chaqirganlarni, o'zlarining qabilalarini dinga chaqiruvlari haqida xabar etdi Alloh taolo. Lekin endi ko'pchilik yindar dunyosi ham ko'pchilik kishilar dunyosi adashuvda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, o'tqa kirasak, jahannam o'tuna kirasak, 1000 kishidan 999 kishi deydi. 999 kishi. Ya'ni butun birga tiklimga ham kelasakda bo'lgan kishilarni birga yeyib, har bir 1000 kishidan bir kishi jannatga kirasak. Agarda qarab bo'lganda dirhlikda ko'pchilik kishi adashuvda, bir kommunist, bir kommunizm dinida, bir sotsializm dinida, bir demokratiya dini bo'yicha yashaydi, bir xristian dinida yashaydi, bir buddizm dinida yashaydi, bir butlarga tapina, bir Isa payg'ambarga tapina, yahudiylar Uzayr ismli kishiga, avliyaga tapinalar, birovlar tapina oyga, birovlar quyoshga tapina. Aytib ko'pchilik kishi adashuvda. Hamda o'zini musulmon deb hisoblovchi kishilarning orasida ko'pchiligi adashuvda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shmagan yangi din ulab chiqardilar o'zlarini sufiylik dini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirmagan sufiylik dinini. Hamda uning sahobalari bilmaganlar sufiy. Sufiylik dinida ular ko'proq yoratilar shunday qabr bo'lgan o'rinlarga borib, shunday payg'ambar qo'milgan o'ringa borib, shunday sahoba qo'milgan qabrga borib, shunda tog'inib, o'zining ibodatlarini qilib, hatto bizning Isig'ul ovulina hatto kelib bitadi. Qaysi bir sufiylarning ishonlari Isig'ul ovulina hatto kelib bitadi. Qaydan Gretsiyadan kelgan bir kishi boshqachalar tatarchalar qilgan bir haqalli o'rin haqalli barda bizning sahobalar qo'milgan o'rin yana endi de to'g'ri olmagan, Qur'onda bo'lmagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bo'lmagan nimalarda hilab ketdi, shunga ashondilar. Ko'pchilik kishi shunga ashondilar.
Agar da endi ularning orasidan totar, boshqa kimlar dürüstlükte ilim alıp, Qur'onning ma'nosini anglab, arab tilini öğrenip, intiklab öğrenip, hadislarning ma'nolarini intiklab öğrenip, dürüstlükka chaqirsalar, aytadilar, "Allah qaydan sit yoqdan g'arab dini olib qaytdilar bizga" deb. G'arab dini olib qaytdilar deb. Subhanalloh, din birov. Esda qoldirgan kerak og'ayni, din birov. Din yo'q, boshqa din birov. Bizning Robbimiz birov, dinimiz birov. Allah Teala aytadi: "İlahukum ilahu vahid, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim." Hedin ilahiga birdan bir ilahdir. La ilaha illahu. Anan başqa bir haq ilah yo'q. Nefikte o merhametli hem rahimlidir. Rahimli tüsüdür. Ve'tasimu bihablillahi ve la teferraku. Allah Teala'nın dinine kömeklep tutunuğudu hem bölünmekti Allah Teala. Bölünmekti sufilerga, şiilerga hem başka türlü türkümlere bölünmekti. Hak dinde bulundu. Birden bulundu yani Allah Subhanahu Teala. Yok Arap dini, yok Tatar dini, yok başka dini. Indi şirk kab bulha indi Arap ilinden tugul, indidir Hristiyanlar ilinden kelgen bir kişiye aşandılar. Dinde bulmagan nima kelgan, kimgina kelmagan, indigina indan kelmagan, oga aşamagan. Haligini aytdik, Gretsiyadan keladi bir kishi. Birovda bilmagan kishini kim ekanida, qaydan qanday bilmaylar, ilmi bo'lgan kishi to'g'ridan to'g'ri aytadi, bu kishi adashgan kishi. Kishi adashdi bo'lsa, bu shayton kishi deb. Shayton kishi deb ayta oladi. Lekin endi u keldi, oga butun ashandi. Aytmanlar birovda bizga Gretsiyadan din olib keldi deb. Gretsiyadan qoyanda kafir ilinan, kufrlik ilinan bizga din olib keldi deb aytmaylar. Agarda endi o'zining totar boshqa ilmni durust yutib olgan, boshqarsa unday ularni totarsa unday ekan haqqa, uni aytadilar, qoyandir sitildan bizga ilm olib qaytdi deb. Endi og'ayini biz aytdik endi biz ilm olgan tegishli ma'rifat bo'lgan tegish, ma'rifat faqat fizika, kimyo tugul, aytmaybizdagi yaraman ish tugul, albatta bu ilm bu dunyolarga foyda keltiradi. Amma din bilimi bizga foyda keltiradi ikki dunyoda. Bu dunyolarga foyda keltiradi, tegi dunyolarga foyda keltiradi. Yara onun hududaqaha Allah subhanahu taala bizga bergan to'g'ri yo'l, hidoyat bergan hamda dinimizni durust anglab bergan hamda nasib etgan bizga o'zining mangulik lazzatlarini, jannatlarına kirib bizni unda birgalab uchrashib, jannat oziqlarini ashab, rizqlarini ashab, isimliklarini isib, dunyolarga bo'lgan xabarlarni ilashib turgan nasib etsin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.